setengah jaipongan sindene ngomong ngene. Cerita bisa edan bisa kelingan. Asik. Bisa edan bisa kelingan. Ari wong siji pinter makaya. Pinter makaya. Tengah jaipongan. Tipai blangak blakep blakep. Sarang hormat kepada mama tuan rumah. Sarang mimik tuan rumah yang gede ngajalali masalah basi. Blakep. Ya Allah, sendal, sendal. Sendal sendal. Duduk karo cangkem. Kendang sing mau blabek blabek kudul. Barang rare pangan. Laka mau blakep blakep laka. Tumpang pak Jaipona. Wong ning ducaja kaya raja gawe. Lara-lara ning bati. Sekar ukir gambar watu. Welat bisa dapat tuan rumah kayak kaca. Loh, suara dibagi loro. Nanging selera bakal diakui ning batin mah. Semua sendal. Mula koko. Tipai berapa hampir tambah dol. Yang ini bayar Sungguh. dingin. Ayo. Tak tipai 100.000 ku. Ya kurang. Kaya makedang cilik ke bae Ya paket. kok 1 sen. Ewu Cilik ke bae paket kedang cilik ke bae. Ya. Oke, kedang cilik ke bae ya. Asik. Ya. Bagi-bagi wah, Si gede. bagi-bagi. Ya. Sekali laraning bati aja gawe laraning bati. Maneman geduluran. Si gedene dol. Hari kia sing ditampung sing gede. Nggone komputer ya Allah. Mana sayang wong medure. Sareng bapak tuan rumah dewe. Sing mungkin babak tubak kejebar. Konon. Ya. Oi. Mana yang sing cilik ke bayar ini? Mau cilikku. Ki. Oh si Sareng gede ibu ku. tuan rumah. Gelang alit punggang celiki. Aja lali selawase, aja lali saumure. Saumur bidang halal. Kejubar. Kejubar. Apa maning ih? Sentul tenaga wis tua kidul. Sampai ngos-ngosan. Wak, Non. sampeanku banget ya, Wak. Jaluk kendang gede tak turuti kendang gedene. Jaluk kendang cilik tak turuti kendang cilike. Jaluk mau ditumpak-tumpak tak mau Kacung dikat. maskat sing ditembangi. Si Kang hormati kacung maskat dewe. Aja mau ini kejubar. Ya mau nine pribe. Ya. Nah, Wes tol. Sirama kendang ora petak. jadi pribe kokone pribe. Wes. Mari. Firman sayang cung maskat masalah wase. Wes. Aduh. Wes mari. Mari, ayo. Wes mari wes mari. Balik yo balik. Hei. Woi. Sentul. Nafsu pemenrangnya dalang kian. Dodok anang. Ya Allah. Rang tuh kelurun kenang rapi beli kelurun kenang sirak ini.
Kendang kokon moni na papak tuh blek oleh kejupan tidak kena-kenakan buaya. Sendul banget temen. Kokon mari pada bubar kabeh tekang personile. Bu, Pak, dudu salah kita. Jare Wacoro teh kokon mari. Dadi tak mareni kita mah mari. Pada bubar beli. Mari sote itu sirana musike. Kenang apa sira melu bubar? Mangan bedurung. Masalah, Wak. Salah lebat cik, kira kendang supir. Ya. Iku aja mari aja. Mun priwen? Anak tata carane bakal ngandeg mobil stop. Ya. Ya. Bakal ngandeg wong lu nggak? Iya. Iya ora. Nah bakal ngandeg musik, Alhamdulillah. Ku mau mari, ya bener mari kabeh. Punten ya Bu, Pak. Salah kakak dewa corot ke. Lo sekarang pandi kau balik. Iya, ada gerakan boneka. Dan bocahku. Masa bakal musik jemari out. Out. Sirane ku pemain bola. Dalang edan ku. Bukan orang percaya. Ngendi yo? Musik tak tabungi sampean ngomong out Marian kok gagak. Nah, di pengaruh. Yang apa? Loh. Kecokot. Ari beli. Kota yang udah kecokot lambe edan si Rama. Ngomong out tapi ngerawel lambe. Ngomong out bae buru-buru. Mentang-mentang lawe sedep. Sampai kecokot lambe nih. Mentikana Pak Rantil. Mau nafsu kenang sentul ke nafsu kenang lambe hilang. Siramadul dalam wetan Sirama. Masanya kayak mau pemain bola kalau udah out. Dul. Nun, Wak. Allah. Blitak sangka blitak nyana ya Dul. Hah? Apa, Wak? Beli sangka beli nyana sun. Oh, krungune kita mau belitak sangka belitak nyanyah aja. Tanya dari kapan memangan. Wak, Non. waras, Wak. Ah, Waras. waras ningan. Alhamdulillah ya, Wak. Ko anak apa? Abadar kaki. Sing duwe tenda majikan tua. Dari apa aku Jawa ke Sitrum. Iya, enda nuni mah bah kanggo inget-inget wong kowe sing kesetrum mah. Sira mangget-inget tidak kena kanggoan sama dolanan. Dul. Nun. Dul. Loh. Ngomong apa, Wak? Blitak sangka blitak nyana Dul. Pripun sih, Wong Wak? kene yakin wong Kertanegara wadone gembleng-gembleng. Aya karuan ningan. Ih pemuda nih lanang-lanang si pada ngobeng kene metang-metang. Metong-metong ya ndak kuneku pemudane ku nang apa? Akan kesing kusi kang kayak wong wadon ke kusi pantes payah. Aduh, angel lari wong wis tua ku ilat-ilat ya peot sang. Iya, lama kadang-kadang meot tilatku. Dudu ga meteng-meteng. Apa sih kana? Gue sing arane ganteng-ganteng. Wak. Iya mengkonon dul ya Allah ya. Wis ganti. Ya dudu ganti sampean ilat peot. Iya. Punten suki ki mailat aja nganggo ilat kita. Aja nganggo ilat berokan bae. Subhanallah, ya tambah. Ya wis enda temen rumah. Dul. Nun. Ya Allah. Aduh dul. Anak apa sih rong Enak kepeluk mani bae. bae sira bareng ning kene keyakin dul. Hitung-hitung siram, hitung-hitung borokan bae gadel. Yang bebeluk bae anak apa sih rong? Siram mana mau bebeluk boleh. Ya Dul, nun. maukah kita kan dipai sawer si bapak siapa kana dul? Ji. Oh, Ayo bapak siapa yo? bapak anu Ada si Rada Rosa Bu ngomongnya. Waalaikumsalam. Hei, Ya, si Abu cok tumbangi bae yangki. Bapak Salim Rot. Kita nih dulu kayak waalaikumsalam. Pun priwen? Arane ku Bapak Salim. Yang ngomong si mau on. Lah, Arana kun bapak Salim tiba serang ulup salam. astagfirullahaladzim. Ya Allah. Ai bapak Salim.
Salim. Bisa Bapak nyindir. Salim. Ada. Ya boleh. Heeh. Matur Kok kesuwun. dalan ko. Dalan. Dalan siapa maning? Ika apa liwat? Bapak Siden si Rama. Matur kesuwun ya anu. Dal. Ih, wong ka. Apa maning? Kesalahan baik. Sirarane sentul ya kakang sentul berarti sendal sentul. Ya bakal sendul-sendule bae ora usah disendal-sendal. Enak sih Rama bakal nyendal, biasa nyendal kedul. Iya. Kok maning tas siji sendal maning kedul. Ya. Kuna kusangkane bola bokat mah. Yang silmaran wake. Kumaran maling-malingane wong trumayi padu gletak bae. Wacarot. Non. Ya punten semono. Priwen. Lagi esuk kula kok ngamproki majikane sampean. Iya, kuan kudul. Ya kan ngamproki kula ki. Bener. Puasana ana geger-geger. Iya. Cari majikane sampeanku. Karepan bangun sintren ku sida beli. Iya sida bahkan jorken lagi ditugasaken ning bos. Kongkon luru kesangyangan anu kaparane kah? Sangyang kebarang. Kan kasih kanggo apa widadari kah? Oh. Kanggo widadari. Kanggo widadari luru dangyang. Dangyang ya ndak kukun rombongan jin. Oh, oke nih. Barang anu kita kan wisoli. Oh soli. Ya wisoli justru kita ke ya bunga merwata suta. Sing bener kawan. Gai ya wisoli bagian kayak kenen gak. Ajak roak, Wak. Ajak roak. Akroak tidak kena budak tah. Kayak kasih bahasa zaman sekia ka. Aja soak. Aja koak. Koak sih aku panganan Kita apa? salah, melu salah. Ini sirane maning mengkoak-koak. Iya zaman sekia ka baka goro. Reama kuno itu zaman sekian zaman pangenan ku nganggo aja koak. Iya ya Wak. Iya sih rama peringat kirang mah. Klalen sampeane masih bocah. Rama dugal payah bakar bocah ku urip tukaran bae. Alah. Isi darane jodoh tukar mungkin ini. Tukaran gak dikelangi baik. Ya. Wah. Awas Wes. ketrum. Hari masalah mekonon mau soli. Sampun oleh. Wis tugas kita kisung esuk mutar ngulur ngetan ngulur ke soli. Oli kula pengen deleng. Yang komani dengan delenge Ji. Ya Wong masalah. pengen kepada pengen weru. Oh pengen weruh. Iya Wak. Anak. Udik enggak kelangan. Kita mencuri. Siapa yang weruh? Ya iya. Bakal pengen syaratnya. Apa syaratnya coba? Orangnya pengen seprit. Wah. Pengen apa? Pengen seprit. Seprit watu. Tutuk mah. Seprit minuman kah? Seprit apa Wak? Pengen seprit. Wis gampang kok kasih mama tuan rumah Menang dikirim. sirana kok jangan anu dibokong bae. Wak, Non, kuwi gawas apa Wak? menang bokong. Wak, Non, gawas apa sampeane? enggak ada seprit. Seprit. Iya. Coba nyelinguk Kak. Ya Allah. Tas dijem. Tas dijem. Iya. Duduk. Ah, Kok gludak kok. tas nijem. Keluarannya tas dijem. Bagian bocah ayu-ayu kayak garane mah blesak payah tas nijem. Coba ditakoni Wak. Yakin. Ramadan anak waran aku bagus lanang kah? Siapa sih Wak? Lahiran Kemis. Copot udel lah. Senin. Arane Kemis Nen. Si iya ingana. Ya, orang pas. Bisaan. Ini mati jahit. Jem. Kita gak bisa ngartikakan mah Wak. Apa sih? Oke. Baka sampean kan arane corot. Ya. Baka cor iku banyu adukan. Ah. Terus? Baka erot iku nya. Ya. Ayo. Ke setrum ke. Ora sida Wak. Ya Allah. Siraku wetenge ning dhuwur no. Tangan lancang kini. Takon aja weteng gak. Bocah ku sembar bocah maning. Wong ki sembarangan. Aja mundur-mundur sira mah mundur-mundur bae bedhe. La ilaha illallah. Nadang dan dingin mulane gak ditakoni bocah. Nah. Widih, gaya kayak Woody Woodpecker. Ya iyalah. Wis. Wong aul. Ini mana? Aja kemoyo. Biasa bae gitu loh. Aja gemoyo mak, ano? Cie. Waduh, kok si terpesona. Waduh, jara deok malah lagi ngerayu kuno. Ya
rayuan mah kita mau Jinganan. Aduh, aduh. Ada. Urip kaya konon gak? Kesetrum. Ngomong. Ya jabar gemuyu, bakal beli-beli. Berarti sira bakal ngomong kon gemuyu berarti demen. Demen tak beli. Madep mana? Wong nonton yang kanan melayu ini mana? Demen tak beli. Mong. Yakin? Yakin. Beli. Ora. Ya lo serangnya gak beli maksa. Ya los temen. Sira wadak temen gemuyu deh. Seminimal ya orang wadah. Cang sing lembut dah. Edan. Masih kurang lembut beli mas. Setitik maning. Wes tang mah ning kene mah. Masih kurang beli mas. Mau gaduh. Oh si wadak mengkonon. Aja kemuyu bae. Tangan aku. Wadak. Sembarangan baik. Mas hari wong wadon mesti kaki ku lembut ora? Semene lembut. Ngrabak bae. Wadon den ngrabak. Nok nang apa? Bocah kun ya. Berapa, Wak? Nan. Wak, kula nek tinggal ngarit dinginnya, Wak. Los. Wis kok bae, Wak. Rayuan. Nok wong ayu. Aduh ya. Ya. Orang seumur-umur ning rapi trupel lah diundang Kang Mas. Gimana sih Kang Mas? Nak wong ayu. Untung ora tugel. Bakal wis nyebut AA. Ya Allah. Nak sepisan mana ya? Nak wong ayu. Amin ya Allah, amin. Aku cai menamin. Wah ya terakhir orang teman. Terus maning. Men sih ada kumani mundur-mundur. Aduh rumah sakit sih sama wadon-wadonku. Di. Budi nang apa semenek kedok bener ya? Ada gelem nok karo wacorot mah. Mending ke player dulu. Iya. Player mah duda. Aja karo player bagian duda kau sudah dipangkat kamu praja. Bapaknya ngomong mau kesing kerja. Ngomong bocah kuno kayak konon. Bakal sentul makin jalan dari galon. Ki kagak bisa ngendang jalan mana melakukan nelon kena setruk. Oh Kenapa, Pak? Ayo ngomong. Ngomong Rod. Mau merinding. Rod. Dok wong ayu. Lagi mau senok diapakaken nih wong makan ka. Tuh Deni. Raine serem kayak kanan ya. Kok si dirayu-rayu ya nok. Ya wis senoknya mereh ya. Aja watir kakang sing bakal tumandang. Kakang sing bakal ngadepi wong kian ya. Oi, Udah apa? kau siap biar. Kelambi kau si mulut pating kebior. Ya iya nih kan. Bakal bocah wadon wae nok wong ayu. Angger siji mau keteler-teler. Ada. Ari duduk kono nih sur narepan takon. Takon apa? Ari bocah wadon ki apa kena mauku. Sing dimaksud Sipate wanoja mau ya. dirayu-rayu ning sampean. Sampean aja salah paham ya. Salah paham? Bocah wadon mau tutup pasal bagus merayu. Maksudnya Kang Gotak Gawa ning anune pribadine isun. anune apa koko? Sok. Oh, bos kita berbeli. Oh bos. Iya. Yang ngomong bos aja anune. Reang bakal wis dilang raine sentul ke greget.
Yari duduk konon harapan diapakakan bocah wadon mau. Sing dimaksud Sifatnya bocah wadon mau. bocah wadon mau ada bakakan. Iya. Ya ada kawa. Tak seturakan ning bos kita. Arep disetorakan. Iya. Sebagai isun ora bakal nerima. Pira jeteles serot. Sing dimaksud Izinakan. orang bakal nerima, orang bakal diizinakan. Sing dimaksud apa permasalahan sira? Orang baru sampainya. Ada nengir. Orang nyengir. Biasa. Sabar. Nah, Sifatnya bocah wadon mau. iya. Calon garwan isun. Calon garwane sira. Iya calon garwan isun. Kanggo kedua mempelai. Iya. Isun bliwedi karo sira. Aja maning nembe calon. Bakal wong calon iku wong faktor. Sing dimaksud. Sing dimaksud pertama calon pribadi. Sing nomor loro. Sing nomor loro calon dadi. Ya. Ya wajib. Ya pengen isun mah ya dadi. Pengennya sira ya. Iya. Hari pengennya bocah wadon mau tetakoni pikelem. Apa maksudnya? Ada duduk konon bocah wadon senajane ora gelem karo isun bakal isun si terpaksa. Bakal tak paksa bocah wadon mau kanggo garwane isun. Berarti sira gak ngalang-ngalangi. Gawe susupan kau pribadi neku. Aku ya. Jelas isun bakal ngalang-alang tujuannya sampean. Pindah kandel kulitnya sira cung. Sekulit bawang. Sekulit bawang ya. Tekakar karo pribadi neku. Aku. Apa sih dari kehadirannya sampean ya? Pengennya sira pengennya apa karo aku? Tak layani maksa burunga. Pelayan isun bakal tumandang maring sampean. Yen konon bakal tak sandangi apuskara. Yen apus. Yen apus arane tali. Yen kara. Arkara teguh. Tak sindet bebandane tak gebrak kening candra di muka ya. Aku beli bakal gilir. Aku beli bakal bentikar sairamu. Sedangkal pun aku beli bakal serap. Ayo monggo ada isun ya. Aja menang lawan menang. Adalah. Tak perang onter sira ya. Ayo. Perang onter. Laka mende. Maju. Monggo apa sih dari kehadiran sira ya?
daripada Dek. Maju di sana ayo. Orang kening di sana. Senjata sudah di tangan. Ayo maju. Orang tak sangka sudah ternyata dari ajian sangat. Ayo maju di sana. Iya. Semula-mula baik di sana. Ternyata ilmu resida rendah ilmu resida. Ilmu Bandung Kasisu. Coba Sakar baju saudara. Tanpa anak gigi sana. Oh pasukan, maju pasukan, dikepung pasukan. Ayo dikepung pasukan. Ayo bereskan pasukan. Bereskan. Ayo. Ayo kita bawa ke depan. Ya. Sana sing ngalah-kalang isun ya. Sakyun seliramu wis kalah lawan isun. Kudu sampean kudu ikhlas. Bakal tak kongkong ning isun. Bakal jemput sewijine bidadari ya. Bokat anak penjalukane tinggal diomong baik. Singkang terakhir mangga sok diomongaken. Dana isin jemput anak ing bidadari ning lapis langit itu. Isun buat penjalukan. Apa penjulukan iki sana? Penjalukan isun anak telung perkara. Di antaranya sing nomor siji jaluk dongane wong kene. Ajawatir. Sing nomor loro niki sana. Sing nomor loro isun jaluk selawat apa atau tambangan. Wong kene mah wis ajawatir lah pokoknya mari wong kene mah. Selawat. Masalah selawat. Boral-boral wong kene mah. Sing kaping telu, Sing kang ping telu isun jaluk dipati rasa atau disempurnakaken. oh ajawatir maning gue mah. Wis ana kang Sukandi sing nyempurnakaken. Sing nomor papat teh. Sing nomor papat isun jaluk bon. Jaluk bon ing Bu Suta. Gue mau urusan pribadi bon mah. Bos Arbuana. Oh, Mas Tenda. Ya wis ya. Kisana Ya isun. wong sing ning omahe ora arep dititipaken. Ah iya, jaluk sega goreng cing ngomong emah. Lah, Ya iku wae sing nomor telu. Jaluk disempurnakaken isun sih. oh, bagi
Mangga bos, diaturi mundur, mundur. Ya, punten kanggo sepurus munyu nanggung pangapunten nek. Ya, punten.
Kakang Sendul. Hei, Oh. Mau bocah sing penghalangan ning isun iku wis dibakar. Oh ya. oh, wis dibakar. Wis dilangaken. Nah. Sakian Apa, tinggal nunggu turun sintren. Oh, nunggu turun sintren. Ya iya. Jikayane ki rata-rata mendung mengkenen kina ngapa kini? Wah, kayaknya mah kenang jagate wis mulai mendung bakal ini. Tuh, kok dikit kulane garap mengguri dingin, Ada. garap ngebuli wedus. Punten Ada. Kang Sukandi. Aja dewekan. Aduh. Duh, biang. Anak sewijine apa jikini Kang Sendul? Ada biang. Ada. Kayaknya mana nih gedang-gedang kini. Ini tinggali wong lanang kalesan Mau. dasar wong lanang lecek lenong Iki. gelem acek pada beli bongbong. Aduh biang Alah. Ini Kang Sukandi gila temen dari wong ganteng Anak ya. sewijine apa kini ya? Aduh. Biang awas permisi aduh biang Wadalah. arep gati demenane senok Kang Sukandi sing paling ganteng aduh biang aduh ini Kang Sukandi seru. aduh Kita kok aduh ganteng, biang Menurut sana kayak kolon temen. Meniaga. Kita ku merangsang. Meniaga. Kayaknya kita Kang Sukandi kok si nono kewani susu pada meringkili bokong pada gatel iki bakal wis ndeleng Kang Sukandi gantengnya kok si wani kesemsem aduh biang Cep dingin. Wong kene gawe yen ganteng. aduh biang ayo gakang Apa? aja kesuwen padu segenulan bekang segenulan. aduh biang Aja kemuli baik. Bakal pengen segenulan sedelatan baik. Yo balik mengerka. ayo Wis aja. Kini aduh, tolong 17 ke bawah jangan melihat karena di sini ada terong. Terong apa sih? aduh kang aki dudu terong ini Apa aduh sih? kakang Iki mbak kaki arane sing apa? arane banda kayane nonok Wah, kini iya wala apa sih kini Iti wis ka. oh ya jareka Seneng pisan. bakawis dipai gunung segara mah sampean ku kayak konon klalen ing nonokku aduh biang Ma, aja kemuyu bae, Ma. Aja. Wis aja kemuyu bae, wis endah. wong kene bakal pengen weruh Ari Kang Sukandi iku kaya. wong lanang lecek lenong contohnya kaya ning kula Apa sih? wis dipacek anaknya kulane beli gelem di mong Idi. aduh biang Isin anak mamai Ayu ning Kang kene kok. Sukandi Ah, nonoken jaluk dikawin Iji. Kang aja pengen dikawin nang Kang Prabu Sukandi. ayo Wadone Kang. pirang-pirang. wis ora apa-apa nonok madiwa Wis. juga Aja kaken omong. nonoke Nih, wis cinta Wis cinta pan beli. Wis mah aja kemoyok. bokong-bokong sampai pada gatel kopek-kopek pada meringkili aduh biang Kesemene ka. Bakal semene dudu mringkili. apa Lagi gede nih temawon. Ayo Dudu pengen gede soni. kenang tawon iya mah Temawon. saking kaknek ning kakang Prabu Sukandi Sing aduh biang Ini. wong lanang angel-angel temen beli gelem kok si dipaksa bae nake makini Aja gampang maksa. ayu Wis melu aja nono ganggu ning kene. Lamun sira maksa ganggu, bongkar niscaya siramu. ayo srog nonoke wis terlanjur cinta karo kakang Prabu Sukandi Gelem tak jampe di sirna sing kene. jampe anak karo jampi sing paling sakti nek Yakin? endang anak dukun sing paling hebate nonok beli bakal mundur Baik, kita turunannya Samsudin.
Awas. Samsudin ki. Awas. Ih, nonok wedi. Awas. Ah, Tak sampai nih. tapi dia malah kejenggote. Awas. Ya iki jenggot secuil. Ay, masih turunan sih ya. Bagian tak sampai nih nganggo keris petir. Idi, sok jajal cobaan Kang Sukandi. Ari nonok mah wong temen, wong cinta. Terus Kang miang ya? Sukandi beli gelem tak paksa. Terus miang nih kene ya. Tak sampai nih. Ki. Kang Sukandi. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Yasin. Bibi saya izin. Buaya. Buaya. Jagen miang. Los temen. Bakal senduara lapu di paten ya nyuntul. Los temen gue maning sandiwara anak kelire. Oh iya ya. Loh, abos tendak orang nyedi anak kelir barang emah. Orempan nonok mah. Wah, kudu-kudune mempane nganggo apa siraku? Ya mempane jampi sing paling sakti. Coba Kakang Prabu. Ide. Kang Sakam, menek, jampi. Menek. Sira biasa ngruwat berokan. Menek. Lamonan Kang Sukandi beli bisa ngusir nonok. Lamonan Kakang Prabu Sukandi beli bisa ngilangaken nonok. Kakang Sukandi bakal tak gawa nih kerajaane nonok. Arep digawa juga Mas. Ayo Kakang Prabu Sukandi, Rongokna wong jampine. paling ganteng dewek. Ayo mangga tak rongokaken. Bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Italila wadraya di muksana latas pansirma. Ilin sana lampi vitamin obat turun panas. Itu data lupa kalau kagu anak putu adab. Anak putu adab. Pakapling ewe kalau kadok berkalaka perkekes lit kodok bisa nape. Wakot si anak nagasari anak gedang anak kukuhan anak wajikan reginang anak segala-galana. Wakot si keluhan nagasari godong templek wong pahit. Godong mau kering tebularan wong pisunya mari masa bodohnya beli mari masa bodohmu. Nah, Apa kawat apa tali lamun kawat aku sampiran apa niat apa belurut larat-larat. lah. Ya wes ya. Hutan barat campur angin wong melarat batin dingin. Woi. Sembarangan baik. Pedekit. Ah, Kang Mas, protes kita. musik mah. bagus keduk kek. Tinggo maning. Orakatan. Salah ini goblok. Nah wes. Wes lu mana balik tuh. Wes Ya, lu mana balik. Nonoke diusir nih Kakang Prabu Sukandi. Dada sayang, bye-bye. Angel, kaya nama mendingian daripada Dori. Dori mah blegetek bae. Barang saking joget-joget. Jampi tekang pala pilih. Tekang jampi pamungkas ditok kena. Aduh, yo. Enggak, Kang Sendul. Lagune dimulai maning. Penyanyine ngereng-ngereng maning. Musiknya ditabuh maning. Ya, lagune turun sintren. Ora pengen ganti sejene tak Kakang Prabu. Ora kiyeng kok tas kieu cabe-cabean. Nah. Cabe-cabean. Iya dong. Sumangga. Ya, yo, ayo turun sintren. Bocah dayange joget ning ngarep. Kang Sakame njampeni, Kang Benjone dodok bae. Ya, mangga. Turun sintren.
Mari turun yang bersahabat berbahagia. Buka ya. Buka. Oh, jalannya ada. Oh, awas jalannya dibuka. Oh, dipersiapkan. Hati-hati mobil, awas mobil. Awas ini ya, boleh dingin. Oke, awas sikon awas. Oh, bintang tamunya disiapkan. Oh, awas. Dikasih jalan. Awas. Oh. Awas dikasih jalan. Awas ya. Siapkan mobil masing-masing. Ada bintang tamu ya. Awas. Kan. Oh, bintang tamu awas, hati-hati ya. Ide mau buat. Aduh. Oh, bintang tamu ini Kang Sendul. Rambutnya abang, ada celananya ondren. Sayang bulu bocah. Orang arti dipangkas dingin mau mampir. Nah, ya ngomong apa sih bocah? Halo. Itu Halo penonton ibu-ibu, bapak-bapak. itu Aduh, mas. Kini desa apa sih mas? Cigarugak. Desa apa? Cigarugak. Cigarugak. Ya Kertanegara ora. Iya ya mas, orang ini. Ora. Apa nih mas? Berarti alamat ora. Iya mas. Lah kamu dagang jora. Iya. Oh. Mas, kita kusing ke anakku mas. Kita sebenarnya mas dari tuan rumah. Dari anu mas dari panggilan kulaku mas. Urut dulu mas. Oh, apa sih? Kulanya memperkenalkan diri di sejarah. Oh, sok diperkenalkan. Halo wong kene, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya benar. Mas, lah sing semaur sih mas. Ya sepisan maning, bakal mungkin senengnya bindo. Mas. Senengnya bindo. Sepisan maning ya mas. Ya sok bangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh. Aduh, iya ya mas. Wong Kertanegara senengnya mindo. Iya, seneng. Bakal sepisan orang ya orang bu. Aja gemuyu baik. Arane siapa? Oh kita mas. Iya. Kita sing diarani Inul Darah Tinggi. Bakal inul baik. Aja tingginya kedik. Ayar ini Jakarta mas Inul Darah Tista. Iya. Maka kula mas Inul Darah Tinggi. Itu. Jen mas. Walah, Mas, apa? Mas, huruf li kita kusing kana main aku mas kok nembang je mas. Ayo nembang. Iya. Emang bisa? Aja pinter nih. Ada, awas, wong kene seneng sawer. Apa maning rambutnya abang, nganggone kacamata, lambene abang, kayak mangan berit. Iya bener mas. Sok ayo nembang yang apa? Ki mas ro kena jangan Sok. Tembangannya ki Kita mas. nih joget ya. Iya sok. Pendangnya dimonikakan. Iya. Iya, saya. Ki, Mas. Lagu ciptaannya Dewi ki mas. Iya, sok ora. Ya. Ro kena ya mas judulnya jam Itu jam 1 apa jam 2 plus temen. Waya Mas. bubaran. Ya. Mas ro kena mas. Itu. Ya. Jam 1 bengi. Iya. Ayahe wong nyitak bayi. Iya, woi. Sira. Jam 1 bengi sampai tangan nyetak bayi. Lagi apa? Ya mas awan-awanan ku mas. Iya ya. Ya, Bang ini kan sampean bakal kok. nyetak bayi bengi-bengi. Ya iya mas. Mau lu ke awan-awan. Sis, tolong. Ada anak kecil. Ya. Diulangin lagi. Sok, silakan. Ya wis Ya. ya mas. Kulannya ku mas. Coke anu baik. Apa? Coke ada di joget gak mas? Joget. Iya. Oh, makanya apa pegawaian nembangnya sampai tangan jorok-jorok. Orang Kan joget jualan. kan ini nenek. Ya wis lah bagian. Tadi lapis. Iya mas bagian Gelem. mas. Iya. Gelem. Iya mas. Gelem beli. Iya kaki. Bocah, cucu bawa. Andalan-dalan, ay burung. Iya
Bokatan maksudnya mah bokatan ngupai udut bonon ka. Ada ya Arep sok. bae sampean. Wes saya jawab Ya wis dodok kudu nenek. duduk nih kan. Sok dodok. Iya, kok disit Mas. Aduh, ya aduh, pokoknya keatur nang padek. Aduh. Ya, pokoknya tepos baik. Ya wis kita nih dodok Mas. Sok dodok. Iya. Sampean arep mancing ya Mas. Ya iya. Ya wis bakal Sok. sampean arep mancing. Anu je masih kan di Blue MC. Ya wis, meneh kipase Ya. Kang MC. Oh, punten Kang MC ya. Tugas sekula nyediakaken sintrenan wis pragat. Ya.